Valdemars, and I'm going to be a magician tonight. So I'll invite you everyone closer to the stage to see my performance. Visiem, kas man redz un dzird, aicināšu mazliet tuvāk nākt uz kādu instrumentu priekšnesumu. Sveiki, vakar, man sauc Valdemārs, un pirmā daļa man priekšnesuma būs šausmas no skatuves, bet otra daļa būs interaktīva. Tas nozīmē, nākšu pie galtņiem un rādīšu trīks mazliet arī tuvāk. Pirmā lieta, kas vēlos parādīt, būs kāds trīks ar tādu parasti priekšmetu lietu kā spieķi. Varbūt kāds redzējis skatuves uznāk pilsonis, tur tāds spieķi rokās. Šādi, tad palaiž vienkārši kā pielikt pie plaukštas. Bet noslēpums vienkārši mēs darām šādi. Pamēģināsim mazliet sarežģītāk to spieķi, tādā brīdī uz 1, 2, 3 pārvērst nelielu baltu šālu. Un viņai paslēpjas vēl divas lietas, kur viņš tās trūkšana. Paldies! Viena no tām lietām ir tas neliels, teiksim, kā bumbiņi, es ņemtu plaukstā, sastējuši, tas viņa pazūd. Bet patiesībā viņa pat aizrokst. Vēlreiz no vienas puses tukšs plauksts, otrs uzbrim atpakaļ. Pēc tam viņam sadlikt par vēl vienu, šeit, par vēl vienu, vēl vienu, vēl vienu, pēc labāk notrīks nost. Otra lieta ir mazliet lielāka un mazliet interesantāka. Izstāst, ka šeit kā nav. Ir tukšai, ne? Bet tur kaut kas paslēpts, ļoti līdzīgs tādai lietai kā sveci. Mums vajadzētu arī aizzināt. Tā tur uzbrīks 1, 2, 3, arī pauzīt. Paldies! Intuitīvās daļas vēlamies parādīt ir kādu neparastu optisku ilūziju, kādu pašu priekšmetu kabīnes. Jāsaka šaļā. Un sāksim plaist pusēm. Līdz tā īstam. Redzēt? Pamēģināsim vēlreiz, kurš tur pēc skaņas arī var dzirdēt, ka viņi it kā plīkst. Tā ir, vai ne? Bet tā ir tikai vienīgi ilūzija. Mēģināsim vēl vienu reizi, dabūt šeit. Lai rokās pēc daudz papīra lapīs. Jātājums, kā šķiet, cik sekundes laika prasības jums mēs pēc priekšlīdz no tas pasēks? 5. Pamēģināsim. 1, 2, 3, 4, 5. Un tālāk, man jau būs vajadzīgi arī palīgi, un es jau redzu vienu palīgi. Tančur, sveicināts, droši nāc. Sveicināts, kas tev sauc? Ņem šo, pārbaudot, nekā nav. Apsēsenšam tukšu. Nav nekā? Labi, ar vienu pirkstu atstās priekšu. Tā. Labi, iedomās, mēs te kaut ko paslēpam, piedurkums atklocīgs, plauksts, cūkšs, kaut ko izņemsim un ielikšam rokās. Skaties, lēnām un uzmanīgi. Kaut ko mēs varētu uzbūt. Ir īsts? Pārbaudīt? Ir īsts šķēs? Ok. Ceru pārējie redz, liksim atpakaļ plaukstā, nelietot kāds piedurkums. Ir īsts? Lēnām un uzmanīgi mēs ieliksim atpakaļ, neredzam akaptāšu pozitīvs. Mēs mēģināsim atpakaļ no tevis. Un pastīsimies. Cūkšs nav nekā. Labi, pieskaries kaut kur, kur tev patīk. Tāda pirkstā. Aha. Ja mēs iedomāsimies, ka paši sākumi viņš bija šeit, tad lēnām un uzmanīgi tieši no triens ir dabūt atpakaļ. Tā 5, paldies. Kāds ļoti svarīgs noteikums, kas jāvēro visiem īstiem profesionālajiem iluzionistiem. Man ir jautājums, vai kas jums zina, kas ir par noteikumu? Does anyone of you know the most important rule which has to be followed by each magician? Kāds zina? Keep your secrets. Who's called keep your secrets? I'll ask you next to me. Very good. Good evening, my name is Valdemars. Nice to meet you. We're going to break these rules. So at first we have to perform one trick and then we will explain how it works. Before we do this, we are going to take this glass. I will give it to you. Take your steps in the audience and have a look at it. Show there's no mirrors, trapdoors, nothing suspicious. Empty, fair enough. Thing number 2 we are going to use in this trick, it's going to be the same silk. If I'll put it in my hand, just as before, it will disappear. If I'll step further from you, it may appear inside the glass. But we'll try to do something more interesting. If I'm going to tuck it back into my hand, just do like this, maybe one more time. Just see it go. Silk is going to be inside my pocket, but in the hand appears A. What? Do you know the secret of this trick? Alright, we'll now explain the secret for the rest of the audience, and then we'll perform it again. Take it 2 steps closer. First thing we need, 1 white silk. We can place it in the glass, or here, inside of our jacket or chest pocket. Thing number 2 I'm going to use is A.
Some people know it's gimmick, so I'll show it to you. For those who doesn't know the secret, there's one more. White silk, same color and size. And before we perform this trick, we have to take the silk, we bulk it up. If we want to make it appear from our trousers, we put it here. The egg is still kept inside our hand. When we approach the audience, we have to hold our hands as natural as possible. And hold the egg inside the hand, then we take silk number 1, give it to the spectator, have a look at it, solid, very good. And then we put it to silk inside of this fake egg, I'll step here. And when it's inside of the egg, we have to hold our hand, show it empty, and then vertically produce another pocket. What happens next? We do the snap, and the egg appears inside our hand. Sometimes the audience can see we're hiding the hole with our thumb. What happens next? We need to act like we're peeling off the hole. Then we take the egg, we take the glass, we break it, and show it to you. Applause to you. Thank you. Let's continue. And I have a question. In the audience, is anyone out there who's been playing poker or some card games before? Maybe someone can ask you, sir. Step over next to me. Hello, what's your name? Mans prieks ir bijis. Pirmā lieta, kas redzīgi, kurš gājuši kā. Mums pakšas pārvarēkais viss ir dažāds. Vairāk vai mazāk dažāds. Pakšanas viss sajaukt, bet nemaisīt secīgi. Nē, es jokai droši ir maisīt. Kārtībā? Labi. Un es aicināšu jūs izvēlēties vienu, ja kamerā, parādīt kamerā, visiem pārējiem, bet ne man. Pie tuvāk. Kārtībā? Jā. Mēs kaut ko, apmēram šeit, un mēs pamēģināsim viņu atrast diezgan neprastā veidā, triet plaukstu. Esmu rādījuši 5 kārtas, tikai pēc šiem 5 sakiet, ka jūs sajāt 1, 2, 3, 4, 5. Aiziet 1, 2, 3, 4, 5. 1. Pēc skaita. 1, 2, 3, 4, 5. Es paukšu te plaustus, kāps visu. Redzēsim kādu. Tam net, kas notika? Šeit jau paliks tikai 4. Te ir jūsējā? Ļoti labs, kurš pacēl plaukstu. Ja mēs ņemsim visu kāpu un lēnu un uzmanīšu šķirstu no rokas uz roku, tad viena būs apmēram šeit, kāps vidū otrādi. Kurš pārēc kāšu, tiek saturs varēja klīns šitāk, pusalī tuvāk man. Ja mēs ņemsim to pašu kārāt šeit, jauksim pa bīdu, tā, tad viņai būtu augšā. Ja mēs iebīdam, uzmanam šādi, viņa atnāks atpakaļ. Pārfamējiet iesatrīt tā pašu. Lēni un uzmanīgi iebīdīt iekšā. Priekšķis. Izcili. Iesiet apkārt. Un apkārtījām. Vēl viena neizlā, viņš tā ir īstā kārtas. Un es paukšu apskatīšanas, vai tā ir viņa? Ir īstā? Labi, vēlreiz tikpat lēni uzmanīgi. No? 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 Vektor mutē. No? No? Simona, kurš saistīgs šeit palīgs, kurš aizsniedz šeit brīdum blakus. Sveicināti, Valdemārs. Nice to meet you. Could you check it? If it's a regular pork, there's nothing suspicious. Everything's good? Some time ago, there's a very famous movie called Matrix. In that movie, there was an episode where in a room there's a small boy, stirs the spoon and starts to bend. We'll try to do something similar. We'll probably take it and just rub it. Nothing's going to happen. We shake it, we blow at it. Just blow. And we'll start to do like this. Touch and make sure it's still bent. We're good. Some people think I pre-bend it and I hide it in my sleeve. But when I start to do this move, I just switch it for another one which is bent. So we'll try to do the same thing. And we'll try to bend it back. So do like this. Before it's going to be bent. Just check it. We're good. We're going to try to do this one more time. But before we do this, would you make sure the cork is solid on these? Very good. We're going to bend this back. 1 and another. Could you hold your hand like this? Index finger. Yeah, pointer. When I'm going to put the fork in my hand, you have to gently rub it here and imagine it's starting to move. Just before we do this, we'll show it. Straight line. Very good. I'm going to put it here, just do like this. Yeah, keep going, keep going. Keep going, keep going. Alright. We're going to show it to the audience. Very nice band. Thank you.
jautāšu, vai kāds ir redzējis, vai zina, kam ir domāt šādi ierīci? Kāds zina? Kāds varbūt redzējis tādu lietu? Varbūt kaut šos brīnum blakus? Jā, kungs, stāv pie vārdu. Sazāk klāt. Sveicināti, kā es sauc? That's name? Nice to meet you. Please check this one and make sure it's empty, there's nothing hidden in. And this thing is called thumb cuffs, something similar to handcuffs, but it's placed like this. Could you make sure you cannot pull them off with my thumb? Is it on? Here I have the keys as well, so we're gonna open it up. Hold the keys in your hand. In a moment, you will have to cuff me in these, and put the cloth in my hands, and hold keys so everyone can see them. They are in your hand. But just before we do this, make sure my thumbs are real, not made of plastic or rubber. Alright? How to cuff me in? I'm gonna put my thumbs here, and press as far down as hard as you can. There you go. Very good. Okay, put the cloth in my hands. And have you heard the name Houdini? He was a famous magician who did escape magic. From this type of thumb cuffs, he could free himself just around maybe 2 seconds or something. I'll ask you to take off the cloth. Make sure I'm still cuffed. It takes just a bit longer. And as we spoke before, hold the keys just a bit higher so I can see I'm not using them. One time, take it off. Make sure I'm still cuffed. And one last time, put it on. And as we spoke before, just tell me how long time I have to free myself. How many seconds? Right, so about 1. That fast? Very good, thank you. Let's see it. Yep. Sākumā būs jautājums, ja kāds redzējis vai zina šī par lietu. Jā. Ja nesat redzēt jautājums, vai kādam ir izdevies viņu arī salikt. Ir izdevies? Vienu pusi, man ir 2 veidi, kā es pārstu mēzi bērnībā. Pirmais ir izjaukt un salikt. Otrs veids, varbūt ir noņemt tās uzlīmības un saukt atpakaļ tenīs skaldēšanās tās krāsas. Cilvēks pamēģināt vēl vienu veidu, kā jūs salikt kopā. Un pēc tā, ka viņi griežat, paliek arvien vairāk un vairāk sajauks, bet reizēm, ja es ir šādi. Paldies. Nākamais tikam būtu vajadzīgs viens palīdz, bet pirms tam jautājums, kas jums ir redzējis vai lietojis 3D printeri? Kāds ir redzējis vai lietojis? Grib nākt palīgā? Ok, nāc. Un parādīsim pārējiem, kā darbojas kaut kas līdzīgs. Mans telefons ir aplikācija un arī darbojas savā ziņā līdzīgi kā 3D printeris. Tā es viņu parādīsim pārējiem. Un tas ir kaut kas līdzīgs paintam. Sākumā uzzīmēsim tādu nelielu bumbiņu, teiksim. Kādā brīdī jums 1, 2, 3 var izņemt ārā. Nepārbaudīt. 3. Ok, ko mēs darīsim tālāk? Tur plaukst šādi. Liecīgi te. Lēni un uzmanīgi mēs viņu sadalīsim uz 2. Tur plaukst vaļā. Šādi. 2 bumbiņas. Kopā skaitīsim no 1 līdz 10, bet jums jāsaprot un jāpamana, kas viņiem notiek. Tādi. Nost. Es gatavībā. Aiziet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pamēģināsim vēlreiz. Vienu pie manis, otru pie tevis ciepsturī. Pamaniet, kas notika? Viņas tikko kā samainījās vietām. Labs jokā, vienā krāsā, vienā tas vaļā. Vienu pie manis, vienu pie tevis turī. Un darīsim savādāk. 1, 2, 3. Atver plaukstu. Varēsim man mānos lietojumiem 2, bet vesels 4. 3 pie tevis. Jautājums pārējiem, ja es vienu likšu kabatā, 2 rokās un vēl vienu kabatā. Cik paliek šeit? Sāksim no sākuma. 1, 2, 3 bumbiņas. 2 liekam rokās. 1 kabatā. Cik paliek? 3. Tieši tā, vienmēr 3. 1, 2, 3. Vēlreiz 2 rokās un 1 kabatā. Cik paliek? Vienmēr 3. Viņš saspiež, ka vēl tik maz, ka viņš vairs nevajadzētu. Tālāk sāksim strādīt kādu triku. Vai kāds redzēs, ka Dilzāns strādā reizēm, ka viņiem vīrus šķērs un sagriež? Viņi nācies redzēt, vai ne? Sāksim pamēģināt kaut ko līdzīgu ar kaklas saitu. Pirmais, kas man būtu jāizdara, jāsien viņu aizglā.
Šeit. Saka, redzēt? Mēs mēdus, ja mēs iedomās, mēs grokās tēks, un izdarīsim šādi. Viņi varētu arī sagriezt. Un mums tagad ir divas daļas. Un mēdus. Mēs varētu pabīrīt mazliet zemāk. Būtu pamatīt. Un, protams, ja atcēsim vaļā, parādīsim, kurš ir īsti. Jātājums, kur daļa ir garāka? Šī vai šī? Labi, mēs izdarīsim šādi. Izstās vienādi. Tagad? Tagad arī izstās vienādi. Pēc patiesībā mānos, lai nav lietot vienīgi katrs sēd. Mēģināsim vēlreiz. Šodien mēs varam pamēģināt izdarīt tādu savādāk. Mēģinām te. Tos galus arī varētu sasiet šeit. Ja mēs viņus iekšam kabatā, tad 1, 2, 3 viņi būs veseli. Tālāk mēs atkal sienam uz katlu, tad kādā brīdī 1, 2, vienkārši šeit cauri. Paldies! Veseli 5 dalībnieki. I'm going to need 5 volunteers. May I ask you once more? Just at the stage. Then maybe can I ask someone from this side? Maybe can I ask you to take part? Yeah? Very well. You as well? Please. And can I ask you one of you on the stage? There we go. Yeah, you have to go. Alright then, someone from this side maybe is not afraid. Can I ask someone from here? Can I ask you to take part in the Alright, now one last person. So good evening everyone next to me. We're going to play some game. Inside of this bag there's 5 things. 4 of them are the same, size, color and so on. But one of them is indifferent. Each one of you have to take one out, have a look, sneak peek what you have in your hand and hide it. Later on, for each one of you, I have a question. Do you have the black ball in your hand? And I'll try to guess by your body language reading who has the black ball and who has some other things. Alright? Okay, I have to take one out, like here, and hide in your hand. Do not show anyone. This one. Yeah. One of these. Alright, very good. Someone be with us first. Alright? Have a look at it. So each one of you have a look at it. So each one of you knows what's in your hand. So inside the bag there is 5 balls. 4 white, 1 black. I have to find who of you is holding the black ball. For each one of you question, do you have the black ball in your hand? But you reply with just only one word yes. Nothing but the word yes, right? Yes or no? Only yes. Now, do you have the black ball in your hand? You have to say yes. Say yes. Yes. Very good. Do you have the black ball in your hand? Do you have the black ball in your hand? Do you have the black ball in your hand? Do you have the black ball in your hand? Very good. Question for you. What would you like to drink? Coffee or water? Coffee. Coffee. And one more time. Do you have the black ball in your hand? Yes. I almost believe you. I would say you have a white ball in your hand. Could you open your hand and show it to everyone? Open it. White ball. Thank you. Back to your table. 3 more to go. No, 4 more. Do you have the black ball in your hand? You have to say yes? Yes. Do you have the black ball in your hand? Do you have the black ball in your hand? Question. Name any color. Yes. Yeah, just any color? Red, white. Red. And any animal? Pardon? Any animal. Animal. Anyone you like, yeah. Puma. Red puma. So one more time. Do you have the black ball in your hand? No. Precisely. You gave it away. White ball in your hands. Good job in your hands. Very good. White ball. 3 more to go. Do you have the black ball? Do you have the black ball? Do you have the black ball? Question. Where would you like to go? Cinema or concert? Concert. One more time. Do you have the black ball in your hand?
let's say you're lying and have a white ball in your hand. Off your palm, very good. 50-50, the hardest one. So, do you have the black ball in your hand? Do you have the black ball in your hand? Could you name any color you like? Blue, any animal? Blue dog, for you as well, any color? Red, any animal? Red duck, blue dog, interesting combination. Last time between you. And one more time, do you have the black ball in your hand? Do you have the black ball in your hand? And one more time, water or coffee? Coffee or water? Alright. And one last time, do you have the black ball in your hand? I would say you're holding the white ball, and you have the black ball. Open your palms, please. Black and white. Thank you, applause to you. And one more thing, I would ask everyone to take part in some interactive tricks. So I need every one of you to hold your hands like this. Ir visiem tā, plauksts, īkšķis pagriežam uz leju, thumbs down, labā roka pārkreisē, sakrustojam, ir visiem tā. Siet tās rokas mazliet augstāk. Laina ir uzmanīgs, drīkst mēģināsim to visu pagriezt. Sevis pa labu. 1, 2, 3. Nevienam nesanāk. Kāds darbojas šādi? Īkšķis uz leju, labā pārkreisē, sakrustojam. Tik tālu viss godīgi. Bet es laižu plauksts vaļā, labo tur uz vietas, bez kreiso griežu savās. Kad rādu žaistu mazliet augstāk, labo virsū, sakrustojam, un tad jau arī varam pagriezt. Super, vēl viena līdzīga lieta, tā? Vēl ko tuvāk? Ir visiem tā? 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 Ātrāk. Paldies par uzmanību!